hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silal mun sangi Kolosip district chunga National Highway chia siam thatnor nan Kolosip district Drivers and Welfare Joint Action Committee chuan tukin atang khan tiamchin omlovin National Highway paruk andang Mani kutkia na thoka eizong te tan ham thatna Eastram registration camp nimin khan Mizoram mun shanga nei ani Agriculture Minister Pusilarin sanga chuan kumsang ni somni panhi tanga somni pathum chungin SCDP hnuaya vaimim ching chung ko singkhat sang thum zanga somkwa paruk omin metric ton singkhat sang kwa somriat panga thar chwa ani ati South Africa khopui Johannesburg ka kangmei chwa ka mi somsari chuang an thia mi somnga chuangin hliam an tuar Kolosip District Drivers and Welfare Joint Action Committee chuan Kolosip District chunga National Highway sia siam thatani theina National Highway chu tukin atang hian tiamchin omlovin an dang Nimin khan he thu thluk na hi siamin kongpui dan cha hian dan le thu pe kengko tu te magistrate school no pang damlo le thina ba ka sa ko thila wanga kalte flight ticket le rail ticket tlai theba ka emergency case le chanchin bumi te huam don lo thuan soya JSC hian highway chau andan pingdona konpui sairang junction le rengte kona ten duty ang kongche siamani theinan hian Kolosip District Drivers and Welfare Joint Action Committee chuan ma anlo la to thina thlakalta August ni somni pariat khan kong chhezwa lai te amuna enin antloa bil kho clear lam changtu Ratna Construction Private Limited te po an office a mu in kong chhia te chu arang lama no turin an ngen ngalani anni hian malak an tum thu anlo shilani Sethon le konpui in kar kongpo hemini hian antlo ngala NHIDCL Nwaya Contractor Salom Company tenen po inbia in na thataka thochun zom turle mi puite har satna omlawak skom siam thatwai turin an ngen bokani hemi hnuwa thu chhuan siama district chung kong antlo thule na thoktu te po in thataka kong chelai no alir the le akhal tu te thlamang taka an khal theina turin ma anlak tur thuan shila August ni somni paria te tangani somthum pakhat sang ni somni pathum chunga an hmalak nein mason na anei lawani chuan na chakzo ka kal theinan Kolosip district huam chunga lirthe eizong tu te le lirthei nei tu ten National Highway chu siam that ani ma lo chuan kongzo ri lo turin malak an tum thuan lo puang to a chumi zul zui chuan tukin tang hian kongpui dan cha hi kalpui tum ani ta ani Deputy Chief Minister Puton Lue chuan sumpe punlama sarkarin ma alameka Resource Mobilization Department po buatsai mek zelani ati he thu hi nimina Agriculture Study Tour le kai hnoiti le khabu pu H Ram Moizia Land Resources Soil and Water Conservation Department Conference Hall Aizawl la tlang zarna Deputy Chief Minister hiana soya Deputy CM chuan le khabu rotling kutna thok tu te ta na ram changkang te thlaile thei chin dan le hlok dan zir tir thei tura a omchulom mati thua soya sarkar policy socio-economic development policy SCDP thil tumber po Mizoram leilung hausak na manga horticulture le ranvul na lama te ba ka thlai le thei manga in to delani ati a kunna thok tu te channan mason na tlan tling ne nga ya thlai le thei suma chantir thei tur thlan thia mangai tak zetani ati Social Welfare Minister Pularin Omachuan Sports ti mason atan sarkarin khel muale mun matha te chhopchhuak molmol ma se a hlotlin na chu infami te inpek na le tumru na a in ngatani ati he thu hi nimina Directorate of Sports and Youth Service Conference Hall a Aizawl District Sports Committee General Assembly and Distribution for Promotion Fund hunman puina Minister hiana soya Minister chuan Aizawl District Sports Committee ho tu te chu chelaiten infiam na manga ma an son theinan thei top chwa turina fuya sports chu sumdon na lian tak eizon na tling ani ti atakin mu the ni ati a infiami te mason na tur ngai twale talen nei cha te chersham chu sarkarin na thil ka ngai poimo te zinga mi ani to ani ati Promotional Fund hi Aizawl District Sports in register te hna semani a kumin October emo November thlai mo hian District Sports nei turin malak mek ani bok Sports Minister Purobat Romoi Roy te chuan tunlain social media a mi puiril ruhrai koi theizong thule hla atam thu asoi he thu hi minister hian nimina Government Central Higher Secondary School Annual Sports Kharna Republic Veng YMA Hall ani aman puina soya minister chuan social
media athu le hlar rin dan chin tok thiamin thu thalo te le a post thin tu te hnwal swat na changsha ta poimo thua soya taksa fit poimo zia soin taksa le ril ru risel na le hlimnan sports omzeneya sikula war atul thu soin chu National Education Policy 2020 du dan po ani ati Government Central Higher Secondary School hi kumsang kha zakwa sumkwa paruka art stream dinani a kumsang ni som paruka tangin private in science stream din belani a tuna hian principal ba ka teaching staff somni parukle zirlai zali somni nommeka kumsang ni somni panni HSSLC board exam a khanza a somriat paruk an pass ani Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship Central YML Common Service Center te malak na in nimin khan mamit simveng YM hola mamit manikut kea na thoka Aizawl te tan ham thatna Eastram registration camp nei ani Eastram hi Ministry of Labor and Employment malak na hnoya kalpui ni in nitin kun na thokle manikut kea Aizawl te sarkari na chinchya na pakhat ani baka Hemia registration ti te chuan sarkar atangin ham thatna chi shang an nei theito donani Eastram hnuai inziak lu te hna universal account number digit som pahni le Eastram card pek ngal zel ni in he card kaltlang hian sarkar ham thatna shang omte olsam takin andung theidon ba ka Eastram hnuai inziak lu zongzong te hi Pradhan Mantri Surakshal Bima Yojana PMSBY scheme hnuaya kum khat chhunga zialu ngalvek anni boka he scheme hnuaya hian che swal palawanga thina le na thok theito lo khopa che swal na toktan cheng noi ni adon theya he ba ka hian che swala wanga na pa ngai thok theito lo te tan cheng noi khat adon theidon ba ka he scheme hnuaya inziak lu te chuan mani kut kya Aizawl te ta na scheme om shang le a hnuai ham thatna dangte andong theidon bokani he huna hian mi zanga somnga vel inziak lu turin kala registration camp hi Mizoram mun shang saitwal serchip longtlai le khozola te po nimin ve khan nei ani bok Eastram registration hi veng le khotina common service center a mani Aadhaar card le passbook kingin kutna thoka Aizawl te tan apan thei reng ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani Agriculture Minister Pusilarin sanga chuan kumsang ni somni panhe tanga somni pathum chungin SCDP hnuaya vaimim ching chungko singkhat sang thum zanga somkwa paruk omin metric ton singkhat sang kwa somriat panga thar chwa ani ati he thu hi nimina Aizawl Press Club a kumnga chung a department chan pathum Agriculture Department Irrigation and Water Resources le Cooperation Department te mason na le malak na soya chanchin bumi te akumna asoya Minister hian Agriculture Department chuan a pilot project chu kumsani somni panhe tanga somni pathuma vaimi manga malama saberin na fet ne na tang kopin vaimim chitha Suraj 251 jinani thua soya vaimim thar chwa te hi district shanga pole mimalten khotwala herin rancha siamnan an mangti soin heiba ka hian AHN veti hnuaya animal feed plantan shila shal ani thua soi bokani Minister chuan tundin muna Mizoramin bu bala thar hlok theilo na chan chu mana tanga mun mangai le ngaya thlai chin ani thin chu ani ati a he hian leilunga lei tha na satak alwan ral puya wangin thlai thar chwa pung hlei theilawa thlai thar chwa ti pung turin har satna asiamani ati Minister chuan thlai thar ti pung tur chuan ramchang nei ngai lo na mun khwa atang hlatak pan wangwang angaya he hian lo nei tu te tan har satna lian taka thlenani ati a tlangram oile ro tui tambok si chu an har satna thlen tu ani thua soiboka kongshang shangin heng har satna sukyang tur hian malak zel ani Nimin Khan District Education Office Board Sai Champhai District Level Student Seminar 2023 chu District Education Training Hall a Champhai District Agriculture Officer PR Laram Hluni Hawin man ani PR Laram Hluni chuan kumin chu event chuan Year of Millets atana puan thu soin millets chu man lai pile pu te chuan faisa emobu tuntin an lo chin to thin thua soya tuna chuan bu in aron lo lan mek ti soin Pathianin Mizoram alauda sabu tun chu sumle mason na dulat wanga hum hallovin ramdanga siami zote anin ngata inti mule angai ni ati he seminar hian zirlai kal khom 10 millets a super 40 ra dai fat ti thupui mangin presentation an pe a ati thazwal pathum te thlan an ni anga pakhatna chu state level a champhai ai oin nakal don ani
Longtlai District MJA le District Election Office chang kopwat sain political party shanga ITN Media Cell te Polin Media Awareness Campaign nimin khan nei ani he hun man puitu election officer pudeni lal chhuan omachon of assembly in thlan puila om tura election fill file dik om theinan political party te poimo na alianin anuk poimo berani ati a he wanghian in thlan na borak fill le fellawa political party sukhle ka poimo a borak tha siam tura malak na na sazo kalpui zel turin ngena election commission of india in kai shwai na shang asiam thule hengte hi thataka azom chuan in thlanna filfai nge don thu asoya political party le mipui lampon in thlan kai hnuya sha du an nei chuan shilfia turin election office to in hongrengani ati he huna hian Longtlai District MJA President Pulal Ngetaral te chuan political party a media lama mo phorna te nei te su khlek an thu the dar du le an tungkau che thlengin mipui kai shwai tu berani wangin film khur le puitling zo ka kalturin ngena political party ten media an mangtang kaya an man thiam le thiam laukara ramsu khle ka kalfoina kalfo lo theya political party shanga media tele journalist ten tho hona thatak an nei chu MJA president chuan lom omati thwa soibok media awareness campaign a hian BJP INC MNF le ZPM a ITN media IO te an telani South Africa Commonwealth Pui Johannesburg ka kangmei chhuwa ka mi somsari chuangan thia mi somnga chuangin hliaman tuar Kangmei hi Central Johannesburg ka building in chonga asanga tengin chhuaka South African Emergency Service thupuang tu Robert Mula Uchdi soidanin he building hi chena tur nei mu mal lauten riana na an manthina ni a thile hliampo an tam ni in an soi Chanchinthar puanti top mai na tlang pui Kolosip District chunga National Highway chia siam that Nornan Kolosip District Drivers and Welfare Joint Action Committee chuan tukina tanghian tiamchin omlovin National Highway paruk andang mani kutkian hathoka Aizawl te tan ham thatna Eastram registration camp nimin khan Mizoram mun shanga nei ani Agriculture Minister Pusilarin sanga chuan kumsang ni somni pani tanga somni pathum chungin SEDP hnuaya vaimim ching chung ko singkhat sang thum zanga somkwa paruk omin metric ton singkhat sang kwa somriat panga thar chwa ani ati South Africa Commonwealth Pui Johannesburg kangmei chwa ka mi somsari chuangan thi a mi somnga chuangin hliam an tuar chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani